Nongeye ku ikaze mukunzi ukurikira ubwo imisozi igihumbi muri komune ya Shoboderge cyangwa se MDLG wo dukurikirana uri hanze y'igihugu mu Burundi, Uganda, Rwanda na Kenya ahandi henshi hanze mu bihugu byo hanze namwe turakurikirana maze ko mudushigikira mukoresha busha nako subscribe kugira ngo bigende neza muri komune MDLG muhungu wanyu mukunda muri benshi ndakeka twagiye duhura mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye kwa Bera, kwa Didier, kwa Nde ariko igitangaje nuko ejo twahuye na Didier turaganira turiyunga turi n'inshuti ari nawe mpamvu uyu munsi yambwiye ati ndashaka kuza tuganira ko sinzi ibyo tugiye kuganiraho gihe Didier nsigaye mwogopa ndabona ari no kuza ari kuza we Didier muhungu we Didi imeze bite muhungu ni sawa namahoro kumuraje bari buseremwa banje gusoza bibwe imisozi igihumbi mwiriwe neza mwaramutse bivanye naho muherereye yego ndabasuhuje ndabaramukije hama jewe ntugire ngo nikindi kinzanye yego kubera ko wamamagaye ninjoro ambwa ngo urashaka kutuza kuganira hirya yeje warambwiye ngo nta buvandimwe bwanje bukeneye ubucuti bwanje bukeneye ndavuga ati nta kibazo je tugomba kuba inshuti yego nta biriko biraturika ako je nabonye umutima wanje byaturitse cyane byasandaye waje byo no munsi byasandaye Elvis uri umusore mwiza yego wibogara uri umusore ega akazi ni keza akazi sino naho nshitse ndagutuka ndakugira iki mbanje no kuramutsa nawe nyine urakoze cyane ako naho ndakuramukije kivugira ikirundi byo gikirundi ni byiza kuvuga ikirundi ako je no munsi nje kuvuga akabonge mfise akabuntuza mfise akabonge rero nagaki akabonge mu kirundi nico bita mu kinyarwanda nico bita agahinda yo urumva yego Elvis yego cyane mwinosi ndabizi uri mu bibazo byawe yego kwe nawe urabizi cyane ariko ako hari akazi ugomba gutora n'akandi kazi utagomba gutora yego bivanye n'ibibazo waciyemwo ukagenda guhiga amakuru hirya no hino muga amakuru hirya ejo wahize nabonye kuri YouTube yarambabaje Elvis vena ubwire amakuru se nyabakino no mukagira imana jewe bijya byose unye ntabyuzi je sigende umukristo sigende umukristo narabadidi nanje rabizi ko ndasenga nimba usenga rero ni byiza yego ako guti witora ukaja guhiga amakuru y'abatinganye y'abaki abatenganye je nta makuru abatenganye ndafata mana yanje yisi ko kisi ushaka kuyibona se dedeka ndakubaza nimba umuntu aje kambwira ngo nge ndashaka gusishikariza abantu yuko kuba nkundana n'umukobwa mugenzi wanjye nta kibazo bintwara aje se amakuru yo gutangaza none bashatse ko ndabitangaza uburyo ngo mbigenze gute warabuze akazi keza kandi wofata atari kajyanye ndabizi karaguhemba kuko ikiza cy'akazi ni ikintu nibo bugikuremo nimba umuntu amaye akazi basi ngo ndeko nakoramo n'ibyo 2000 yenyemereye kuzarampemba kandi nkaba nzi yuko mu byo nize n'umunyamakuru burimo wahise nkabikora kugira ngo je utemeye kwicara hasi je ubyo nje kuvuga surusa kusiki nibyo natumwe kandi ishobora kuba nabitumwe n'uwiteka Imana yanje yo mwijuru nemera imwe rudende kuva je none wabaye muhanuzi shobora kuba utazi ayo nayimazemwe iminsi yego ako je ndabwiza ukuri je maze iminsi nicana n'Imana shakarabaye shadidi akarazanye igikabyo hano si igikabyo je ibintu njanye natumwe sindi umukozi w'Imana sindi ikize ko nta gihe kirekire maze mu gakiza yego ako no minsi 2 maze mu gakiza yego nayimaze iminsi mu nzara nisonzesha n'Imana banzire muri kamera nyuma yo kubona ko nazanye abalesbienne sije nabazanye bampamaga barambye ayo makuru kurahiga wahize makuru y'uwiteka wahize makuru y'uwiteka ntabwo nahize sikumenga uri murankankamya bite byawe Didi nimba ndaguhamagara ngo twumvikane urazi ko je navuze ngo ivyo Imana ntumye nkomba kwikubwira we Didi wewe umukobwa Elvis ibibazo urimwo sibyo guhiga bari abantu nese diri kubahiga bampamagaye barambwa ati Elvis nimba je ndi muri lesbienne ndashaka yuko ubicisha kuri kamera zawe abantu babibona kuko umuntu wese bafite uburenganzira bwe ntufite uburenganzira bwawe wowe ntubufise ndabizi ndabufise none ako reka nawe bagira uburenganzira bwabo gisi ndabajaje mana yanje isiko yaheze tubigenze gute Didi nyina guhamagara ngo warambwa ati urashaka tugana se urana higeje twarahuye yego urampamagara urahasaba imbabazi uragira iki ariko maze kugukurikira se nabwigira ndagukurikirana n'umunsi n'umwe se nabwigira ndagukurikirana n'umunsi n'umwe kubera narinzi ibintu byabayeho je na wewe ariko maze kubona umusabye imbabazi ndavuga ati umuhungu afise iki afise umutima w'urukundo afise iki ntango gukurikirana ibintu byawe byose ariko ibintu nabonye wazanye kwitangaza makuru ntaho urapfa ntaho uragera uracyari muri gihonomo
ntitangura umuntu ngo agiye mu mana ngo minsi 2 ngo imana ngo yasenga umugana ngo muricarana ku ntebe imwe ngo muraciringa nimo barasanye n'agacupa nabyo nzi va hasi usenge ntituri mu gwenya iyi si comedy turimo si comedy reka ndakubwiza ukuri ako va hasi usenge reka ndakubwiza ukuri iyi si comedy turimo sinugwenya ngo nkira ngo ndi kadogo ngo ndi nyagisonande nimba umuntu afite uburenganzira bwe agomba kubugaragaza uko abishaka jewe nimbuje ukambwira ngo Elvis mfite ikibazo wamfashije ukabwira abantu yuko kuko abarantu mwese ibyo nintu byo bajya bamukume ngo ho babereye abasazi ibyo nintu byo kujana kwitangaza makuru rero Elvis navutse mu muryango w'abantu basenga ndakuda cyane sibyo nimba nagusabye imbabazi nkavuga ati Didi ndashaka yuko tuganira tugahuza kuko uri umurundi mwene wacu wakambwira TV uzambabara uzana uriya mukobwa umunzanire kuri kamera zawe itumpamagara ndamwigisha ijambo ry'Imana ndamwumvishe nti ese uzimana icyari cyo ikurema yakubwiye ngo uzagenda ujyamane n'umukobwa mugenzi wawe cyane nakuremye kugira ngo ugende wororoke nawe ucuze bintura untura umujinya nta n'imisinga heze ndagukurikiranye Didi umva ndakuvuga kuntu bimeze je uriya mukobwa nta kintu na kimwe nomubwira kuko icyambere wewe ne muri inshuti ugomba kumubwira kumva kuko tego je ntuze hano nabimaze iminsi ubu je maze iminsi mugakiza maze iminsi niyegereza Uwiteka kuko ibitangaza yankoreye Uwiteka ndabizi niyo mpamvu ngomba kumwiyegereza rero nawe ndakubizi nakazi muga nutegera Imana uve mwubwo buyo burimwo Bedidi wari ko je ndi umuntu wa mbere akunda Imana ndabizi ayo makuru higa nimba nkurikirana kandi unankunde wo kurikirana rw'imisozi igihumbi Elevin ndabizi umuhungu wa mbere ukunda Imana ibibazo ndimo abamenya makuru yawe kugira ngo agende kuyatangaza makuru suko bari babuze amakuru y'abatinganye kuko amakuru y'abatinganye se gutangaza makuru kandi we yabishatse je nkori none wabuze abandi bana bo hirya bagowe wagenda je singowe waje ukampiga Didi sinindiko ndisabira ako bujewe kubera Imana yonje mu ijuru ko yanayegereje Imana suko kuvuga ngo binonye bitangaza makuru nanje abantu rero maze kunkurikirana ku matangaza makuru bari benshi abari ku makazi ni benshi bari ku makazi ako nemeye guhitamwe Imana yonyene na utemeye cyaje jumpuze n'abajya bakobwa agenda basengera ndabasengera birangiye usibye kuza kuntura umushiha n'umujinya umukobwa nimba akoze amahano kumva we ntuyishimiye ukabona ari amahano we ntibibaho ugatuza kubintura kutampamaga mbwa TV ndashaka yuko umpuza n'uriya mukobwa cyane nabanje guhaga sopo yo kugenda guhiga makuru atari ya yahize niba bakwisangiye mu rugo jera mpamaga wewe wambwira ndaguhuza n'uriya mukobwa umubaza ati wewe gutu umukobwa muzima nkawe ubu lesbienne ubimwibarize nakuza kuntura umushira je nta kibazo Jeffis umuntu yambwa ati iki kibazo ndaje tukiganire ugiye tugomba kukiganira kubera ko wewe urahembwa wita kunyungu zo guhembwa simpembwa nimba mu boss yarambwiye ati nabonye ibibazo ufite muri iyi minsi urumva ko ufite n'umwana n'umugore ukeneye kubona ibyo bihumbi byo ubona ukavuta abona kuntu uri kurasa neza nahe uri mu bibazo na mavuta y'Uwiteka kwambika na mavuta y'Uwiteka gusiga rero nutegera Imana muhungu wanje ndabizi ibyatubayeho je nawe ndabizi ni byinshi reka tucye kubivuga barabiza abantu benshi ako jewe ntago nanje wogushwana mu kazi kawe komeza ukora akazi kawe ako nanye nabubwira uti nutegera Imana ibintu byose uzurakora utabisizemo gusenga udasizemo gusenga mbere na mbere bizokwana birebire je ndasenga kandi nkunda Imana okay nimba ukunda Imana nkunda Imana ariko jewe nimba umuntu aje akantura ikibazo kiwe ngomba kukivuga uko yakimbwiye suko ngiye mara bakoga kuma mbona ku makamera ibi bintu tuba turi mu bintu zabyo kuvuga ngo kumaga sije kuzana nk'ibintu byo kwifotoza byo kugira iki sije kuvuga ibintu bidafashe none je nkuri nimba umuntu aje akantura ikibazo kiwe nimbara batinganya babigende babimenyere mu kiba cyabo birangire byaducima kabasi mpa mikoro yanjye uzogene nzenza kuzana umukobwa bimibwire kuko uri kuranuka nkaho mega nije nabikoze ereve akane ukazi wajemwo uzambwe nguze na mukobwa mu vyivuganire gihe kibazo si cyanje ndamuhamagara mfite nimero zina mbwa ati waje ukansangano nawe uze ndaguhamagara kandi reka kugira nabyemere kugira nce makare kandi ndamuhamagara naka kanya mutena oya jewe ntago twavugana nawe mvuri murancho ava je ndagoye kamera yawe jewe umunsi ntazi nyawo umunsi nzo mfise amavuta y'Uwiteka nzoza ndamubwire ndamugati wa mwana we gute wita muri gihonomo erega hari igihe umuntu akuzanamwe ibibazo nawe ugasanga wagize iki winje kuko hari amajambo ugomba kuvugira kuri kamera ugasanga nawe wagize iki warengereye mu majambo y'Uwiteka Erevi
wadidi nutegera nutegera abakozi b'Imana sinshobora kwanebera kubera ko numva uri kuranshwanira reka n'ikigano tukire yanga okay niba ndiko ndagushwanira yego kuri kumpanura ndabyumva ariko jewe akaba utari kumpanura kubera ko givyo nakoze nta kosa nakoze ikosa nakoze no kuvuga ngo nahamagaye umukobwa bamukobwa yampamagara arambwira nti Elvis ngiye mfite ikibazo kiniki nifite umukobwa dukundana ariko abantu bari kuntuka ngo ibi ntibikwiriye ntabwo ati kubera iki bagutuka nimba uburenganzira bwawe ngiye ntibindeba abakobwa bo kumakareho isi y'ubu yataye agaciro isi yaba Eleve shobora kuba nagushwaniye gusa imbabarira nta kibazo kuko n'ubundi kugira ngo ndaguhamagare nuko nizeye ko twabaye inshuti Didi turi inshuti nimba ubyemera ko ndi inshuti reka jewe ikintu ushaka mu buzima uno munsi nta Bibiliya nshobora kuba nagendanye ako mwino minsi je ndimo ndasenga cyane sinimo ndigira umupasiteri mwe byahatari ntabwo ndaronka ayo mavuta ako ndashaka Imana ngira iki igusiga amavuta inyisiga amavuta nkavuga bikaba naho Uwiteka ari bavuga bikaba ko sishaka kunja mu kingo cy'Uwiteka ninje mu kingo cy'Imana bintumwa ye ako je ndashaka kuba intumwa ya Yesu ndashaka kuba intumwa y'Imana jewe ndashaka kuzana Bibiliya ujya mukobwa Bibiliya nitamukoraho akira Didina ari mu mavuta gakabya ku buryo afata n'umwanya kuvuga ngo yiciranye n'Imana baraganira iramvuga ati hinduka akandi aya mavuta nanjye ndashaka kuzagira nyavuga ati tibakunzi bo Uwiteka Imana yaravuze ati fata Bibiliya wisome kandi nusoma agacupa ntacyo bigutwara pfa kubutenjeje ku bantu aya mavuta nanjye ndayashaka niyo mpamvu tukigarukira janga ngo rekomena M Delege cyangwa se Elvis Delege na n'ubutaha tuzagaruka ariko ndashaka kuzahamagara umukobwa ndamuhuze na Didier kugira ngo ko Didier giye nashatse ko tuba inshuti ntabwo nashatse kujye tubana dushwana dushamirana niyo mpamvu tukigarukira janga ubutaha tuzanya tuganire turebe uko bigenda nanone guhanura bare bakobwa birumvikana kubera ko ubonye umukobwa ajyama n'undi nabwo namahano ariko nge ntacyo nabikora kubera ko si muntu sinamujaje mu bwati ngo bireke ni mu bwati ibintu ntibyakabaye ari byo akakomeza akabikora nge ntacyo ubwo bimba nkibikozeho mwe muzajye mubagire inama uko mushoboye wenda Imana yadufasha bagahinduka kigano nakagaruka ciao ciao